O atamua lau Samoa Entertainment TV mai pia usi mai lau whaafonga. Ele o lawani mafua angai whaatanga ai whaasoli tu la fono le ave esea leo se maitanga o se ta maitai. O le sili nā tungalunga o le komiti whaapitoa mo le tafi esea o le whaailonga tangata whaasanga i ta maitai le sidoa o le Criminal Elimination of Discrimination Against Women. O le mta upu lea na ngia i le fono a tō tino komiti malo au whaatasi. E ave ai le sunga a Wui Clarence Nelson ma tō tino le komiti malo au whaatasi. Le ai a te tau o le tamaititi o le UN Committee on the Right of the Child. O le sunga a Wui o le whaamsinonga mawalunga Samoa, Justice Nelson. Ilana maita we ma ale tele mta upu lea o le ave sea whaatu la fono o se maitanga o se abortion. O lo silngi ai le ai a te tau o le tamaitai, na maitanga mai mafua anga whaasoli tu la fono, e au o na langona fo isona leo, i le whaai unga whai. O le tamaitai wa afia, e taua moa le whita o lea i tu ainga o maitanga, e le mana mia, ma e le o iai se langolango. Na angi ai atu malunga o le sidoa, e le o lavani mafua anga e whaatanga ai whaasoli tu la fono le ava esea lea, o se maitanga, o se tamaitai i Samoa. O atangi ai le nama nato le sidoa i lunga, o le lipoti le ofisa o le High Commissioner malo au whaatasi, mo ai a tatau o tangata. Ma wha o atu i luma, o lana whono au le vai aso talwai. O ta o le ofisa malo au whaatasi, lalo tu la fono, soli ngā tu la fono. O le soli tu la fono, le ave seo se maitanga. O lona whaasalanga i fitu tau sanga whaafale pui pui. Vangana, wa ava ese se maitanga mo le whaasaoina o le olo le tamaitai pe wa le ngawhatia fo i lona mawhawhau ma lona malosi i to tonu o le lua se fulu vai aso mua o le maitanga. O le sitoa lea e ana le manatu i ato ilo tu la fono so le ngā tu la fono Samoa ina ia whaatanga le ava esea o le maitanga o le tamaitai na fua ini awala whaasoli tu la fono ma le aafia ai o le olo le tina. E manatu whaamsino Justice Nelson e whainga tā le mata upu lea e tā ua foi manatu whaali. Ai e tai ainga tutusa lava foi le manatu po le maitau a le United Nations Committee on the Rights of the Child po komitia malo au whaatasi o le aia te tau o le tamaititi i le mau o le CEDAWs po komiti whaapitoa le moltafi esea o le whaailonga ina po le whaailonga tangata whaasanga i tamaitai. E au ina whaisa so enga whaafoma i whaapitoa. Pena whaapewhea o na maliu i le sami se li talapau o le awhio anga o le lepa i savai. Na whaamawina i so enga leo le whaamtalanga mai le sui komsina le sunga au apa au longo i Tino Filipo. O le atali i le luas fulto sanga na oe whaangota maisia li e to lua i le aso lua ai malemo ai. Sa no au apa au o lo whaia iai so enga alem tanga anuenga. I lea wha le tonu, mai ono o atu ina whaia se tautonga whaapitoa e sa i ai le ami o tonu, o le mafua anga o le maliwa i le sami o lea tautai. Ua whalawa i te lea ila tau noa leo si nia on tanga renga, whaasanga i tangata tau whaavalea. Ina wasi i tia pea tangi o mata upu tau whaavalea o taunu atu le ofisa o leo. I le porkalame vai aso leo i lungo le talo whawhamo. Na whaaui e tuai le whaatuanga whalawa i tele i le tunuu. Ia mata la awane i se etia mo fia i whainga tau whaavalea. Sa nole sunga i lea leo si nia ia tua ena. E popoto tele tangata ia e whaia awala e mai lei mai eitu pe isi. Sa no whaitua ena ta upu i li i e toa lua. Na iyo ina o la molianga o le tau whaavalea. I tangata whaape o la uolo o whaia pepa o tangata mo ngā ruenga whaavai taimi. Wo o foi i leo mata upu tau whaasise i le au mai au ta vale mai whafo. Ma whaatalitali ai lava ia tangata ia lātou ta vale mo le ono masina mai uai ina o atu mta upu le nei i le ofisa o leo. O le whautuanga mta ngā ruenga e ui ina o iaitu la fono ai aloto al tangata soli tu la fono e alu leo sipainga e tupu lava ai o le tua lalo ia mata ala o tātou tangata i awala e whaapea ona whaonga iaitu pe ai maise o lea fo i tu ai ngō pisinisi. O le whaiunga na masina nei e lau ai le whaiunga o li e toa lua. I lo la mai lei mai lea o le taitolu se lau tā la mai le silia le lua se fulu tangata na a fia i awala whaasoli tu la fono
e mau ai tupe a Williamu fa'alelenga ma Joseph Lafaele. Ua mau ai nei le soa vai fa'amamā i le afio'aga o manunu. O le whaamuamua le manuia lau tele o tangata o le tātou tunu e aofia ai ma le soifua malōlōina. O le sini au tū lava leo ngā ruenga whaatino a le whainga malofo o le fast o le whaatuatua i le atua sa mo o tasi. Pei fo ona mōli mawina i le afio'aga o manunu i le vai o sonei. I le tatala aloa i ai o le lātou masini e whaamamā i le suawa i tā mafa. O le ploketi le nei po le atinae e se fulu i ei masini whaamamā vai whaapea. Pe ama le lua se lau tāla ia le tau. O le silea manga o le sosoani whaawau. Mai malo po le lio o Union Malo Europa. O le sosia suawa i tuma o ti Samoa. Ma le malo Samoa le polkalame le CSSP po le Civil Society Support Program tu. O le fionga le minstau soifua malōlōina valasi lua pito whanua. Tonga manga tā fito sele sele. Lena whai masui o le malo i le samina o le vaipaipa whaamamā i manunu. Ma ia whaafitai ai le Union Malo Europa i me alo whatupe ua mawhai ai o na fausia lea fo i whaamanuianga mō lea fioanga. Ai o se la sanga i luma tau soifua malōlōina i le nuu ai maise o whanau e peo na sao noa valasi. Ua whaamautu mai ai nei le awanoa wa alele e awatuai tama malu sfulu tau sanga o tangata anu New Zealand. O whaitau maasina talo na poloka i nei o na o tapu e COVID-19. O le tamale na iei popolenga o na ngase i le fatu. Ma ua te afo i le taimi na whaatonua i lana fōma i New Zealand. E siaki ai le masini o lo o mata i tupe monitor ai le tātalo na fatu. O popolenga o le tamane i meane o tupu sa whaaleto nui i nei. Ai o lo fia mafu tātu i lona ainga i New Zealand. Sa ili awala e vave ai o na toe foi. Peitai, o le mai aso nei, leo whaamautu mai ai lana whaafitai i malo, le fast, ma le ngā ruenga whai whaatasi ma New Zealand. O le stona i nei, e malanga atua i New Zealand manu sa o lava i le whale, e le toi tau whaanofo e sea pei foi o na whai e tangata whai ngā ruenga whaavai taimi. Ai mo whai ngā malanga whaapitoa lea toi foi e toi tangata i o lātua tunuu, o toi fitu nai, ma toi tala i tua malanga, toi foi mai ai o tātou tangata ono le sila malo i le lava o le taimi, e whaanofo e sea ai tangata foi mai i le tunuu, mo le lua se fultasi aso, ma le tāpenanga o no fuanga, na tuatua i le lua sulfito Novemba le isi malanga, fito Desema ma le aso mua Januari i le tausanga fau. O le awhainga ruenga le UN po o malo au whaatasi United Nations i Samoa e ana le whautuanga, e whaale au ngā pe awa ese le vaenga o le tulafono, o soli ngā tulafono, o lo o whaasa i runga li tutusa, o whainga whaasotoma. O le isi le vaenga na linga e le ripoti a le ofisa, o le haikomsina o malo au whaatasi, ma ai ata tau, ma whaaunu ai le fono, pena whaaunu tu ai le fono le vaenga tu ai lumo le Human Rights Council a malo au whaatasi. O le ripoti lea maona whaamaumaunga na mata i tuinai, le mana onga o malo au whaatasi whaataunanga o lea mata upu. Na mata i tuai e Samoa e ono whautuanga whaasanga i le whaasinomia man pui o sawanga tau whiusua inga. Mai tu ainga o tangata e ao fiai, ma le mana onga e whaalea o ngā le vaenga o le tulafono, sori ngā tulafono lua o tasitolu, le whaasotoma. O lona whaasalanga le whalpui o atu le fitu masina. E totonu li tau tai na fasilingi ai le ofisa o whai ngā whaiva. I lo lato tau whaasori tulafono leo tamai pa, o pa aia o lo tua i ai tamanei. E peo na moli mawina mai le ofisa o whai ngā whaiva e le i o se la popo ai te tau na whaatau maketi. O le whaatau ngā pa a whaasori tulafono le i whaamaumau le ofisa o whai ngā whaiva. Ua whaatau tai ai lalo se whapaanga, ma le mta ngā ruenga o leo. E si lia le tolu se fulu tamai pa li mango ia na moli mawina. Le whaangota ma whaatau whaasori tulafono. E peo nta o le sunga mangele ofisa lango nta ngā ruenga o whai ngā whaiva. O lo tuli mata ia pea o ia i tu ainga o whaangotanga whaasori tulafono. E ono o atu le sala le se fulu a wheta la fua i le onga o le soli tulafono. Ua tapenda mamao atu nei le malo. E whaalau le leia la vai awati bunga malo ia. O le anga i mai i Samoa i se taimi o lumanai. Ua vai aso talo na whaamao nia le ka peneta komiti o tau fonga. Au wala na ngā ruenga e whaatino e pei o na whaailo mai le fionga i palemia. Fionga fia me na o mi mata awha. Na ia sauno o le nei vai tau o tibunga o te tau na whaamau tinoa e ki lia pe whaamamā la vai.
mo ta whenga o timunga malolonga. Ai mai se vaenga sili ia ona afia e pei o leo ne mo fau le lata sina monga ma le pea. Mai lau Samoa Entertainment TV, te ilo ai la soa tai au. I le alofa o le atua, soifua.